Pininali tumhala so video lo na kithan ponjila bangke Karbi Anglong Soil Conservation Department hin pen kapiklang pon Voreng Awarsai APUTHAK sinang than pechini pon ikpo la pen penana pu sa vacancies do kachar liang ding stamedak ke la so Voreng Awarsai pannang we la sila so video long nali tum details matikla dagalam bangke thekpon long ikpo la son update nali tum kilong versia fan la so YouTube channel la bangke nali tum subscribe ikon latest update nali tum kilong versia fan adung het belar jas tame teknologi hadak tame nalitum berpon igder non tangte non pati hek pen lang polonang lapen chethan polonang tangde non pathek pen chethan polonang soil conservation department hin pen kapiklang pon Voreng Awarsai APUTHAK le la pen nali tum jang si jogdon ig example te la so video nali tum kicheng pen kichud an lang pon ego detail salam kachini je fan dakitok pondo application are invited from eligible candidates in standard form as published in Assam Gazette in Part 9 form of India as given in Article 5 to 8 of the Constitution of India, filling for the following posts mentioned below under Soil Conservation Department, Karbi Anglong District. Lasinali tum jong sidak jogdun exhibit standard form bang do nang po so standard form nang litum kedang so sora detail so dak fill up nang po na penon dak apus bang dak mention pon iglo apus ameni li nang than po chini pon ik pon nalitum la screen along dak thek pon long igji kicheng si number 1 along labang ke name of post labang ke soil conservation demonstrator junior offense tamida kadu kawepen 4 and vacancies bang pipon iglo number of vacancies labang ke 4 lo kachar leng deng kinangji it says pass on the chok lapen Voreng Awarsai labang ke grade 3 Voreng Awarsai lo lapen salary nang litum dak 14,000 pen 49,000 an nang litum long por ikpo grand pay dak 6,200 andula lason thak saksi dak number 2 along nang litum thek pon long exist soil conservation field worker la so apu safan dak kadu kawe pen 14 an dak pipon lo lapen kachar liang deng labang ke HSLC pasan da chok lapen Voreng Awarsai labang ke grade 3 Voreng Awarsai lo lapen dak pay men mate salary nalitum 14,000 pen 49,000 an long pon exi lapen grand pay dak 5,600 an nalitum long pon exi lason tak sida number 3 long dak handyman post upon dak hini an pipon iglo lapen kachar liang deng kinang ji class 8 pasan ta chok lapen grade 4 Voreng Awarsai lo salary nalitum dak 12,000 pen 37,500 analitum long pon ikpo grand pay 3,900 analitum dak long tula lason tak sida number 4 along do tulang dak runner reference tame dak isian da apus bang pipon lo kachar liang deng class 8 pass nang po grade labang ke grade 4 apus lo lapen pay ben labang ke nalitum dak salary labang ke 12,000 pen chenglok 37,500 an nalitum long pon igji plus nalitum grand pay 3,900 an nalitum long pon ikpo kado ka pen dak apus vacancies labang ke 21 an dak apos pangrompet pen 21 an apos vacancies to nasionale tum prabjin pen ki jogdon ji afansi chuneri pon iglo la pen puthor dak terms and condition ke tok pon do thulang number 1 along nali tum thek pon long ji candidate must be Indian citizen of Indian given Article 5 8 the Constitution of Indian must be local resident under rason lo dak candidate la bang Article 5 8 arona teng pen si dak ki jogdun long except po Indian Constitution teng pensi number 2 long dotulang the application shall apply in standard form of application business Assam Gazette Part 9 mate standard form pustami pupon pala pen Assam Gazette Part 9 pustami pupon pala so form abang analitum donang po dakit nang so details nalitum fill up nang po sell attested copy certificate nang po lapen documents relating to qualification documents nang po experience documents nang po age offense tame da arta offense tame documents nang ji caste certificate nang ikpo lapen identity proof nang ji lapen photo dak pakni nang po passport size color photo pakni anta dak chok iglo lapen number 3 long do thulang up to date employment registration in local employment exchange of Karbi Anglong West Karbi Anglong for grade 3 post and candidate must mention the village registration number along with that in their application lason athag employment exchange tame nang exi grade 3 afan labang ke lapan registration number ta nalitu application along tok do nang ji application form along ke tok do nang ji labang ke kenang iksod lo atra puthak chethanam lo pore dak 18 pen aki kom kali de nang pola pen 43 pen aki ong kali de nang po lapen age selection dak pipon lo stame per government role mate category wise ateng bense dak pipon iglo
lapen last date kai apply date la bangke last date la so chiklo 20 June 2024 si last date lo lapen update ateng penali tum jong si jogdun exhibit jogdun nang po lapen incomplete application polote alang litum madag reject pon ekpon nang litum ki jogdun na form la bangke jong si nang litum ka fill up ki chok che lapen documents chok lim le pulta alang litum reject pon plot po lapen interview afan la bangke local newspaper long salang litum pi pon ekpo kali pulot nang litum la so YouTube channel long stame long pon exi lapen ki jogdam nang ji adim address la bangke additional director soil conservation hills matipung tiniali Karbi Anglong diphu la so adim sin nang litum dampen jogdam ignang po mate call letters tamin nang litum kaching thum dam nang ji bangke ke endam nang ji bangke la so address nang sin nang litum dampen endam nang po lapen there will be written test upon dak kaduk awepen 150 on marks dak pipon iglo la so data english man dak 50 ke 50 lapen son thak thak dak quantitative upon 50 marks lapen viva voki interview for 25 marks for grade 3 post upon similarly there will be only viva voice test with for 50 marks for grade 4 post lapen grade 4 upon man dak 50 marks on sedak endpoint ekpo lapen application should submit directly to the office of additional director soil conversion hills diphu Karbi Anglong sodium sinalitum sinalitum dampen jogdam nang ikpo na sila so video nalitum kaan ma share un share ego Karbi Anglong rasta me palang iknang lapen pachini iknang lapen ning hang hang abang fu abang fiatum pa jogdun iknang lapen number 2 soil conservation field worker 14 anda apus vacancies to nasinalitum kecuali yang links tamida ki ong kenang ne SSLC pasan da chawla se prabjin penalitum jogdun ikon standard form la kana so advertisement alus taminalitum WhatsApp group Telegram channel long tamil long ponikpo se pinya video lo mani lila so Voreng Awarsai ne than ponji la bangla so putak bangkala ancholo la se domi thakmi ka to kavi Karbi 2.0 YouTube channel long kelang ra do an fas tami nilihin pen KARDOM.